Yang laki din. Gusto kay ti dayta nga imbagam. Saan ta nagkalaysa? Ngam obligasyon mo a suportaran ti anak ta. Mangtad ka kumamot iti sustento ah. Saan ka kumamot nga agsanaya kasta? Obligasyon mo ti mangtad iti sustento kunak tumat. Alawanan, sumardan kan. Anya laki din aya. Ni, apay nga makaungot ka kasta? Ibagbagak laang matbaldo. Makaparod. Huh. Di ko langkit de. Iso ang makapungtot ka kasta. Ngamin awan maited mo. Gapo iti kinaano ti babaim. Anya? Gapo iti kinaano ti babaim. Nalipata mo nga ada anak mo nga ikam kumay ti sustento. Ay, salbag ka kiti nga ma. Irresponsable ka. Ngam arsab ka mat iti babae. Na, Ay, addan to aldaw mo. Baldo. Anya kami na ti parikot mo kinilinay pare. Nasingpa man. Kan kang runahan na. At damag lang na. Sana niya? huh. Diyak ka mo pare. Basta awanin panagayat ko kan kuan. Anya? Ay na pare. Agpanunot ka kumaanay ba? Amo kung dagita agaraw mo. Agdaman ng chicks mo siguro. Iso akasta ka kinilinay. Si kakit dimat pare. Uwing ko na mo. Ay, basta. Nasingpa nilini ko na manay. Kan balasang alam amam. Awang sabi na. Isong agpanunod ko rin bagbaray. Sakbay mo nga ibagabagang awarin panagaya mo kang kuana. Anya? Apa! Nagter ka mo tinitiday talang ang baldaw. Wantata. Hinak man ni Jahili. Nay, rumabi nga magpaili ka pa lang. Wantata. Ay, mabit man lang baraw. At dala sa ludsudak. Ne, anya day tata. Apay, nagwinaswas kayon, itiin na tiputod mo. Ah, ay nilay ni tata. Ay, ayuhan. Saan siguro nga isutigasat ako nada? Anya, ay nagsayangin baldaw. Nagsingpit ni Linay. Nadiskarte iti biyag, kinasingpit. Apay pala ngayon sinam ngay. Ah, kwa. Ay, awan nga minan panagayat ko kan kuha na tata. Ay, sus, kunam lamanan day tabal daw. Panunutam ti pagsayatan ti anak yaw. Sana day ta kinaarsab mo iti babae ti pangpangrunam. Anya? Ay, amok ti ugalay. Wagas mo lamanan da kita. Tapno agkiks ka. Kanya laki din na ya. Amom, Pepita. Nagpaidong nga talaga di kinapintas nga dagan ka. Kasta ka di, Baldo? Ay na, gyaman ako nay. Ay, nasaya at matay may ka. Kailiw ka kami na makita. Iso nga in ka gumaak ti imay. Makita ka lang. Sa anak at talaga nagbidot, anagayat kan ka, Baldo. Agyaman ak madlokas ta, Pepita. Sapay la ko ma, tasyak lang ti lalaki iti biyag mo. I promise. Si kalaan ti ay ayatat ita. Inton tika, ken aginggat ingana. Si kalaang tinakarik na ak itinagpaydo mga ayat. Promise. Oh, agyaman ak manan, Pepita. Ala, ibusen tangaruden day ti drinks ta dito'y par. Ken, kalpasan na nga. Di ka madanagan. I-date ka, honey. Oh, thank you so much, honey, my loves. I don't regret. The sun still shines. The sun still Talaga analipata mong ti anak ta, Baldo. Anya? Agasam man.
naglabas, manipot iti naudyan ang tad ka iti sustento iti anak ta. Aging ga ita, awan apulos tin inted mo. Dayta ti kanayon mo asungbat kanyak, nagunag asan na ay. Anya lakit din ay. Ura imblock nak iti Facebook, adula ti makakita iti ipopost mo. Anya? Agasan man, proud na proud ka pa nga agpo-post iti picture yo, iti babaem iti beach. Ah. Sana all! Ngam, jay anak mo, awan apulos ti maitid mo. Hey, Sige lang, aramidam ti kay kayat mo. Kas iti kanayon ko nga ibaga, addan to aldaw mo. Isumot ti ibagbaga na kadagiti tao. Nagsina kayo kanaon. Anya? Ay nanana, dayta ti kanayon na nga ibagbaga. Gaputadan sa bali a babae iti biyag na. Anya? Ay una yan. Arsab at talaga iti babae day jay abal daw. Kunam lano gwapo. Ay, no asino pa'y dagiti medyo. Isupay ti babae raw. Anya lakit din aya. Ay, jak man amo no anya klase apa nagpampanunot yadakin ni Baldo nana. Kanayon na nga ibaga kanya. Nga awan kanu karbangak nga agriri iti anyaman akayat ng aramidan. Kaputa saan kami matanag kalaysa. Ay, ti awanan bain alalaki. Ala bayam lang balasang ko. Bayam nga aramidan nati kay kayat na. Agbabawin to. Oh, si Kamagam maray. Anya dayta imo mo? Ha? Kwa? Si kamag gayam pare. Inapaday toy. Ipan ko man ijay daya. Mapan ko man isursur. Barang maibos ijay. Ayun Manuti may sa balo maray. 65 pesos lang man. Ha? Ika na nga ro diti talo balo. Ay, nagadon? Well, ay bagla si daan lagi jay ka anak ka. Aywan Ala, mabiit lang nga rod pare. Nasabat ko nga ron ni Lini di na minsan nga aldaw tata. Napan nagsursur iti tinapay ni Daya. Hey, kasi matilinay. Damag ko ngamin nga, wala pulos tititid ni Baldo, sustinto iti anak da. Unay mo tinipari baldaw. Di man lamasan iti anak na. Hey, masya na yan ngamin kajay. Kitat na karoon sa bali, a babae iti biyagnan. Anya laki din ayan. Aslasa nga pampanunot man. Ay na, saan akasla? Talaga asaan nga pampanunaw, tunay. Masigog ka? Un Baldo, dua bulan ang tisikog ko. Ay, madanda na ka na. Ha? Ne? Apay kumamadanagan ka? Iyak ngamin amuno kasano nga ibagak iti ina. Mabutengak nga umawag ka nakwada iti lugar mi. Nang runa dagiti anak ko. Anya? Anak? Ay, kuha. Pasensya ka kuman. Nudyak na ibagakan ka tipod mo. Adda anak ko iti lugar mi. Adda da iti poder ti ina. Anya? Sus! Apay, di mo imbaga iti paylada mo. Ay, kung man nabalasan ka. Saan, Baldo? Ibagak kitang tipod mo. Adda limang anak ko. Iso ang maikainam da ito anak na. Anya? Pasensya ka kuman no italaang ti panang ibagakan ka. Mabuti nga kaming idi, ta ang mga nupanawan na. Ay, sus! Oh! Baldo! Mabiglang! Baldo!
Ay na pare. Jak amo, no nyat iba itaking ka. Jak amo no masya nakinggaw no katawaan ka. Ay, una yun ti kastoy pare. Pilalawam ni Linay amay salaang tanak yaw. Nagbabae ka. Ngamdi pala ang 5 ti anak na. Anya laki. Ay, Ay. mariribukan ako no niya ti aramidag pare. Abdaging garay ta pare. San ama balayn asal mo nga ammo taramidan. Gaputa inaramid mo. Ay na, Jak amo kang kaparay. Daytan di maganap mo iti kinaarsab mo iti babae. anya? Anya, 5 ti anak na di babae ang isukatam ka ni Linay. Uwan tata. Eh? Impagarup ko abalasang ngam saan magayam. Naladawan idin ako na nakanyak nga dali mga anak na nga dayi lugar ta. Baldoya, dayta, di maganap mo iti kinaarsab mo iti babae. Ay, pinanawam ni Linya may salaang tiyanak yaw. Nagbabae ka, nga may tilimapay lang mo tiyanak na. Anya, kamutin baldaw. Ay, tata. Hayawan, jakam mo ti may bagakitaking ka. Ay, saan ka mabagbagan? Sanay, makakatawa, magkingabal daw. Nagala ka lang, iti batong pokpok mo iti ulam pa. Anya? At dali mga anak na, may kainam talaga. Ne. Lumakay ka din ang oras, baldaw, nukas talaang. Ay na, nagmayatibiyag mo ide, at ka pa itidin na nilina. Namarsam kanto, mga minuti, bye-bye. Anya nga ita, ganapom si bunga, tiyaran mo. Mariribukan na kitikas to yung sitwasyon, Pepita. Ha? Anyat kayat mo asawan. No, hindi pa ila ko mga min. Kat imbagamon nga dali mga anak mo. Sana kumakasto ita. Ngam na ko nang matkanya, ngay ayatan na. Kan nag-promise ka may, nga anyaman dagiti mapasama. Kat siyaklat tati ayatan kan ipatag mo. Ay, Anyat kayat mo asawan? Agbabawi kan, gaputan na amuam nga dali mga anak ko. Diyan ka mo, Pepita. Mariribukan na katalagaan ka. Ay, alakit din. Ikanak iti 3,000 ta aramatek ama pa nagpa-check up. Anya? Ne. Nagdakal mo tan. Ay sos, di ka nagreklamo. No dayjay aleni, kat agtaltal na laang nga uray saan ka nagsustento. Ibahin mo ako. No. Idarum ka no saan ka nagsustento itang balin nga anak ta. Ang lalaki din pare. Dandan hindi ka pa nailasin ka po iti lang ha. Kas ka mailayan agtawan iti 50. Ah, Sigurado. Nung makita ka ni Linay, katawaan na kagapo iti lang ha. Kan ka po matlaang iti kinarsab mo iti babae. si kakit dimot pare. Nalagamat nga'y gagaad mo itong tagtrabaho niya. Para iti inom nga ubing asup-suportaram. Ay, maun nga rod pare. No sa anak mat ngamin nga aggunay. Idarumnak ni Pepita. Anya? Uwan pare, dahil tati ka na ayon na nga ibagbaga kanya. Isong agan ano sa klatan nga agtrab-trabaho. Agtrabaho akiti inal daw. Sakit naman minsan. Inak pa'y makikumboy iti rabi eh. At dalaang maiyawat ko kan ko ana. Ay, oo na yan pare. San akasta tibiyag mo iti ni? Idi nilini ti kadindan nam. Unga, kumusta mo tanti puto mo kanilini? Mangmangtid ka rin maglangit isustinto. Saan nga rod pare? Iso akas taunay abain ko kan ko ana. Oo na yun pare Baldo.
Intarayam ti obligasyon mo kinkwana. Sa ita, mo obliga kang agtrabaho para kadagiti saan mo mat apinutot. Anya laki, di mo time aya. Anya? Kasta aya? Wan. Katno iso ti agwarwaras ada magditi barangay tayo ita. Ay, na yan, abaldo. Ganaban na ita, ti bunga ti aramid na. Aywan agbabawi itan ngam naladawon ti amin. Masabat kung tulaang, katawa ak iti kastaunay. Kinaarsab na iti babae, nakabirok lang arod iti 5 ti anak na. Day tangarod, kinababairo na, nakabirok iti pagrigatan na. Nagsapa ka ba tin baldaw? Nagkapwam? Nanay, kaslawan turturog mo Awan na talaga, tata. Napuyatak nga rod. Napanak nagtrabaho yung restaurant ni San Dave. Diyan 24 hours sa panganan na yayili. Anya? Agtrab-trabaho ka itan iti panganan? No choice nga rod, tata. Ay, na yun arigat mon baldaw. Awan nga rod. Nga manyangay, anos laang Agawid tenak lang maturog iti 2 nga oras. Inak tumanan ni Jabangkag. Inak purusin ti bunga dagiti mulak. Kalpasan na, agrobo atak manan. Mapanak tumanan ni restaurant ti kasinsin ko. Anya? Ay naapaw. Iti kasta pa nagtrabaho, kasla kurang pa nga ipakan mo ka nagiti 5 asyuman mo. Dayta, ti pag nagmambal daw, salbag ka kay day. Kita man day talangam, kas kalasumbi nagbibig, dito'y daga. Anya laki din na yan. Ay na, apaw! Kudak lakit din o sino alakay ala at di masabat ko. Si kamad gayang baldo. Ay, una yan na pananguyaw mo kanyak. Ha? Ay, kwa? Saan kamot nga uyawan? Ibagbagak lang tipod, no? Oo, na yan, day taalangam. Kasla ka mo tan agtawon iti 50, iti kasta nga itsuraam. Anya? Agasa man. Pudno ka, day tinadamag ko. Nga adda ka no 5 nga anak na, di nang isukatam kanya. Intarayam ti obligasyon mo iti anak ta, sa ita. Agpakpakaama ka kadagdi saan mo mataputot. Nagmayat man day ta nga aramid ti maysa nga ama. Maysa nga irresponsable nga ama. Lene. Ngam ala itultuloy mo lata. Taamangan no idarum na ka, ti babae anang isukatam kanya. No saan mo atakdaran, ti obligasyon mo kankwana. Anya? Kinaarsab mo iti babae, dahi talangaro tinaganab mo. Kinapudno na pare, kaya't kunti sumuko. Anya? Sumuko nga ibagbagam may. Mababae na kadagiti tao. Dahi tatipudno. Nanguro na kin ni Lene. Nasabat ko iti na minsan. Naku na nakasla kano nagtawan iti 50 iti langak. Pudno mo ngamin pare. Saanin ang mailimod dahi ta? Kita ang ngamin dahi tsuraan. Kasla kalasumbi, apo manag na dita kalasada, aldaw rabi Oray man, no sinaay mo amin na sinaay ita pare, nalpasal ti amin. No kunam asubyam ni Lini, imposible no kaya nakabay. Day tangarot kat pare. Kaya't ko tegsublikin ni Lene. Ang amok adin akon kayat. Kalpasan tinar aramid ko kadakwada iti anak may. Hinaarsab mo iti babae, pare. Dayta tinagtungpalam. Iso akatawaan na kanilin Ay, jak amaw. Nanyat ibagaking ka, pare. Iso nga makaamu ka man lagan. Pastag nakam kan.
Anya laki din ay paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.